Hakani ka janmit ngadan hapo riwai. Uwi na kasinong ka bahap apo punasla konsuensi. Hoy nga jngay nala ka Jong konsuensi. Henry, kamansim baka jemut cepat ke jonga kadon ringkat na bangan pendap hok la Jong kamram ka duty pa ke jingkit kri. Nga kuak ban kento ini aloka statement Jong i honorable minister honorable deputy chief minister ba preston tensong alor ki issue Jong kami mulong. Ngam kuak ban kento jeng sisa. Mampuan put kai kapo. Ngaru mampuan put kai kapo. Ngenga kuak ban pensai. Lightly artli galong kaba ngam yahap satya ndai kawai hoi ngai ha artli kawai galong bakiong kenyo VPP nong elam jong VP wanum yalam bakla wat num le kai politics lenga ko ang penggemau baka VPP lanu kanum yalam bakla yo paidbah ngi ko banong tane kawai baka jingkha jo VPP ndai namar ka politics ndai tanah ka bentak politics ndai namar ka policy ba ngako penpa ba kejaka dari kejingin landslide mat kadau kani kadai kejingin ba kejingap nak lawai jadi long dia kipaten keba abang pak pau ba person yang ba I don't have time to explain hari ba person beri deputy chief minister beri chairman juga Chelsea ada ma pipi om bamden por tu menupat bersim ban kita ke por kejongki ki seng balang ki on sapan RTI ngaru ngan yai komit ya kipai ba bangan yai budin kadai madan kadai ko assembly namar kani kamut pangalong communal ni ngalong laning asu na ning isi yang way pat parang sosong mereka nu jenis ni kebolong ka condition ka living condition jo kalong very pathetic tanggu bai laban soto kan nu jenis ni nang jongki tiga kamram junga kum pa jo konsuensi bane khon nang jongki ru an humanitarian gram bari ba penkarya iki nomor hel azar kamdan bagi jing khagnya kalong ka besyirke tengai ke jero sopa bakala sim ni ka bentang ndai ke jingkeli pat kalong mentah balai pihak anda ai kerpang ni tak cakap balai ya di employee di municipal municipal well done government MBA ndai tang ni ko ipat balai pun ai pat di department other department seki responsible government department quarter bakin shift yaki seki respective quarters lalai ban ai tak si ke 1.4 eka kata di ko tiga bangku akan pa ani ko pi kawa ngasuli hapat di bak paston kalong bayong ba kani ke cakang ngim simla ai nak benta banong try ki nang sosong tipo thani mulong kadai ndai ke cikli pat kalong boleh wapi hap hoi kanong try ke municipal re boleh pihak pan ai pat ni ke cakang ki ai ke municipal employee kelabiang ai pat ki ke quarter kin simjik jeghi elak jong ki employee ke ko an phai pat so we na preng ki mukyar hin kersi ke jing ong ke jongi ya ki artli we kalong ba don ba balani ki ba start ki ba patai start aku bau paidbah on bishar manu patai start manu balai dengan ong yepi respected nice new start but ndong kami upini kai school nitip haki galan transfer hey kam ndrei kamut bapi ki kintin jopi pensuluri government badai kan non schedule area badai ke European ward ban lek ka bamon ka Sorkar Kadei Jong paidbah kanumla ban lek ka bamon bishar paidbah shopping sim ya karai